Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kumshibenta kajing rakhe umau mer ba arpu sansnem jong ka Thomas Jones Synod College Jowai hakishitare ubanai naitung arajar arpu ar kala penlong ya Jacob Open District Chess Competition harinkat kajing etrelang bat ka Jaintia Hills District Chess Association ya ka bala penlong hapo alcohol jong ka Thomas Jones Synod College Jowai hagani ka lempung ya le kai lawan ban yashim benta kumbalai phongut kinong ya le kai ni ki art li district katana east but na west Jaintia Hills District but kumjuru ki khna school ba pher ki badan hakini ki art li district jakini ka jingya kop chess lawan ban play perda da kongsan uba bright star charmang ubadairu UMDC jong ka Jowai North haga jingya lang ka balingkot ka bala penyai da UMJ Lamari assistant professor jong ka college haga jingya don lang ki khot nong kit kam jong ka JHDCA ki kime ki pa ki balawan ban senran ki khun bat ki wei haba keren nagari ka sni ko kongsan nakalyang jong uba bright star ulaong ka jingya le kai chess kadai ka jingya le kai ka bala ban penpau nam ni ka district ka jilla bat ka rihi barok ka wei ulaong shushu baka jilla ka don yishibun ki rang bat ki thai le kai chess henry na ka daw ka jing bam yo lan ban pen i ka sap ka phong ka long no kum ka jing khang lat yaki association kawa tipi wa ka college yang i ka Thomas Jones Synod College der lekmen go ya ka jing dap arpos nem ka jing man yang ni college ha ka ni chnong yang i nete do board ki committee wo pair ha jing to wo lekmen ya ka ni ka jing lekmen ya ka jing dap arpos nem yang college nete do i na ka sport committee yang college yang i de berkat i kamun le yo ye organize ka wi le ne athlete ki tournament ko wa yeto wa ka district yang i hajing to wa ka Western Hills kam jo le wa ka Eastern Hills district haden wa da chong berkat a game which help us mentally, which really help us to think, which really improve our cognitive abilities, and also it boosts our memories. It boosts our memories and give us our special skills. So taking this into consideration, it helps our solving ability. It helps us solving ability, and it is a form in which we can exercise our mind and brain. So with this, I wish all the participants all the best, and I congratulate the occasion moment come history haga celebration yang ke college man ini ke jingman yang di competition zaman boleh kam kawi na kawi to hiwa ka em objective yang ka chess solution ni to ile kwa i kamon upun ku ka chess apa yang industri ni wen kam do man kwa chung chu ye kam ye ki kena skor yo ban di semat yo cimenta gi chess solution ni agar chess competition nang kita ro atau ke chess kam amhi ta kawi na gi game ko irap cipun haga jikin yang kawi kam om ki benefit yang ga chess with cipun ha to chess ka irap ko kam ban kunukong ro irap ko yo ye pi concentrate ko ar man irap ko merhati kam kaman solve pi ki problem haga jingim le haga solve pi haga pi ko bala de jingim irap pi ye ka yo man pi improve patient irap ko yo improve ke ye ka memory yang pi yo man pi ku man creativity haga jingim yang pi la te sai bi ka ong bai kamu ke body yang ke mental part yang i em kam ke exercise ke brain le em kam ke exercise te ke chest irap haga ye exercise ye ka brain yang wow untuk kat ni ko entre ini chess association yang i sehingga di hall class partner misal umum memang fondos katway kamu fondos asal yo pun yo lectures potential ini lagi
expose dengan yoy dengan skill. Itu datangnya nanti kami chess. Memang di dalam macam le kau ini yang ada ini yang sah chess. Jadi pun ini inter-district state competition juai long once upon a time. Siapa ni Kamas Jones College Silver Jubilee Celebration Committee in collaboration with the Jain Hills District Chess Association, permanent chess competition, open chess competition next week. Walaupun sen jauh, manilah kita punya untuk buat cepat, kawan-kawan kecil lagi, lagi orang bagi orang football rapam, dalam sial di Lori lagi yang ini berdalai sementara di district, di state, membuat di nasional. Dari hakim tuan di sini lagi, aman go tuna, aman go kami di nang Chlong yang ke Rilom Jatia, berpau. Ni mestiawi pertut di nang di sementara ini. Kaju perkat kaju pelai cemura, lek cia kami. Kan kowi juang juga. Dan dia lek di juga. Sebab dari kecil ini. Mana pun kepada lek di man kelakam kecil ini. Tentang man nak di nang lek di mana pun kepada kau kan kecil. Jadi man kecil ini man walai baik lagi man kau kata kamwa kibi tuan. Kibi yang kau kuliah mereka dan lagi jigu cinta dan lepas dia orang kecil lagi, orang kecil lagi, kiman orang kecil rap, kalau kiman kamai lagi, man lagi kalat lagi, opa lagi, awak tu di bertai. Kaju perkat orang wah, ketika jemputan dan kecil hanglat ya kikon yang dari lom jatiang di kau tu tempat setiap wah, ikaman kalau bagi ada pelaj mut kami leki manggo kalau yang di kuah enam jingkaban ili orang kata untuk kamu kenok ni kamu benye di nomi kemat ini jiwa ni kawihi kawan enam kecinyirak kawan agak masyarakat dah dah kini di sini dah wa state yang ni enam kau kita support policy untuk kamu orang keluar dari dia majoi kat kamu cincin dari kelami ke cincin. Membi ko rap yo one dari kawan kinong nilai kiri. Neta gigi constant ni pulut puan ni gigi yo praktis. Ini yo betul cucu ya kata kesak kepong belai kedat kepong gigi. Dan jadi di sini dalam juga percang ke sorga ucapkan ke polisi, orang nyerap cakibi pokibi, kinongnya leki, aku akan di state film ini. Dan poli dekat-dekat untuk rapal, dekat membelah, umbai belah ni, yang sekian pun ini cekmat, ublahi punya ini kinong dikmat yang ini, kau cenah jangan, yang kecinikan, yang kecakru yang ini, nangwa ida. Yang kat kerdani waktu itu tuan kejadru yang pomka percaya orang ini.